Go gogela morago ga kopo ya go oketswa ga nako ka diura di le 36 ya go tlisa maina a bontlhopheng ba ANC kwa ditlhophong tsa pusoselegae go gakgamaditse. Mokgatlho o busang o ibileng o laola go feta 23 ya bommasepala ba le 278 go ralala Aforika Borwa o reteletswe ke go kwadisa bontlhopheng mo bommasepala ba le 93 go ya ka seo go begwang e le mathata a setegeniki ya mafaratlhatlha a didiriswa tsa CNS tsa IEC. E le monnastilo wa khansele ya Federal Helen Zille o tlhagisitse maikutlo go ya ka go gogela morago ga ANC kwa kgotlatshekelo ya ditlhopho. We knew before that there's a matter before the Concord, but we felt very strong that it's not necessary for us to overburden the legal system of the country because there's an application before the Concord. We wanted to bring an application, but later we changed our mind. Bangwe ba re se ke sesupo sa gore mokgatlho wa aparetswe ke mathata. Ka fa go jelengwe mmatlisisi wa sepolotiki o tshwaetse jana. The ANC is indeed in tatters. Looking at the fact that the matter that the ANC was taking to the Electoral Court is the matter that has its roots in the challenges that the ANC is facing today. Go retelelwa ga go kwadisa ga bontlhopheng ba ANC kwa bommasepaleng go ralala le naga go akaretsa Johannesburg mo bontlhopheng ba diwate ba le 129 go tswa go ba le 135, Tshwane ba le 66 le 69 kwa Centurion. Fa le province ya Limpopo go ne go sena palo ya kemedi e ikwadisitseng kwa kgaolong ya Waterberg. Kwa masepaleng mogolo wa selegae ka kwa Giane ke ba le 13 go tswa go ba le 31 ba ba neng ba ikwadisitse. Potso ke gore ANC e tlile go dira jang fa kgotlatshekelo ya molaotheo e ka se dumelane le se se eletsang fa IEC e ka se dira. I would not want to second guess administrators of law and justice, but if that was to be the case, it's a reality that we'll have to live with. We'll have to accept it once there's an outcome. Ga jana matlho otlhe a lebile tshwetso ya kgotlatshekelo tebang le ditlhopho tse di latelang ka diphalane le gore a tota di tla sutisetswa mo ngwageng o latelang.